Social media the communal oirakpa yaba viral video sing thagat pathing naba Manipur lengak na mobile data service numit mangani thingzinkre. Bisnupur amadi Churachandpur district ta CRPC 144 gi athing bathamkre. Nipan suba IRB Nab amasung Lilong Police yoba kangbu amana Thawal district ki Lilong da drug sumpham amat thugaikre. Malim gi kaitel dulupa crore marfu ni thoi rongi mamal oigadaba brown sugar kg yankai mariga gram chatruk marfu manga pagat pungamkre. Manipur da su ngasi National Handloom Day gi thoram pangthokre. Manipur gi handloom gi potlam kayasu makatana GI tag tawna bathabak paikatli haina Textile Minister Nenta Gibgen na phongdokre. India da hoki pupung kun mari da COVID ki positive case lising tarani pan ga chatret kuntrani pan hengalake hawzek active case lak ama lising kuntra mari ga chamapan kuntra humdoi lady. Amasung kunithoi suba Commonwealth Games ta medal lawrakrabi Saiko Mirabai Chanu amadi Bindyarani Soro Khaibam ngasi Birtiken Rizit International Airport miyam na haraw tayam na okre. Zari. Adom niyang video bas impact news ni ay kangen mam THOINUHENBI hauzi pungja si fabugi maroiba pausing miyam de pizari. Bisnupur district ke Paugak Chow ikai awang laikai dangarang nong tilpung ahong minute kontra mga rom tabada Maruti Suzuki Eco Van ama sakang daba sing na may tharam badage state asida kanglup naiba thogdok thorak pa yabagi akiba lay badage numit mga ni chupna Manipur Pumba mobile data service things and crip. Masina maram moiraga state asida chalairiba mobile da service Sing Matau Lepnakre, Hiramasigi Matang da Manipur Lengaki Special Secretary Home H. Gyan Prakashna, order among Arang Numidang Tokre. Order the social media the anti-social element yawbo video amadi photo kaya thagat naba thingduna. Kanglup Masil Gimarakta Nungai Nadanaba Toktanaba Taurang Asi Paikatpane. Kanagumbana Furup Masil Gimarakta Nungsina Danaba Amadi Irang Tung Nabahot Narabadi Logi over action Lokat Nabasu order Adapalli. Bisnupur district ta irang thoglakpa yabagi akiba leibadagi district asida CRPC gi section chamani fumari chalaikre district asigi district magistrate na thokpa prohibitory order gi matung ina CRPC gi section chamani fumari gi subsection 2 gi makhada ngarang numidang dagi tha ani fauba miyoi manga amadi masidagi hena punbada athingba thamkre masigi mathakta miyoi amatana mi sokpa yaba khuzukhulai puduna chatpa yaroi hairi Nakalamaromda at Somna National Highway de Economic Blockade Kaukrabamatung Churachandpur amadi Bisnupur district Pamdava Thugdok Karat Thorak Padagi Lengak na Lokalak Pachexel Taurangi Saruk Ama Oina Churachandpur district Tha Anigi 144 CRPC gi athing bathamkre Hariba thingba sing arang numidang pung tara dagi chatnaba hokre Hiramasigi matangda district asigi deputy commissioner Sarat Chandra Arojuna order thoktuna miyoi manga amadi manga dagi hena Punbada athing bathamkre. Loinana Chaitup Nung Amadi Nongmaina Chingba Makal Amatagi mi Sibaya Posak Puba Yaroi Haina order Aduna Pali. District Administration Lokat Liba Taurang Ase Miyam Gipunsi Amadi Lantum Ngak Sena Bohona Bani Haidi. ADC Bilgamari Lenana at Somna National Highways in the economic blockade Thingduna Changsil Liba Kongjang Asi Lenga Kapau Fauna Bawat Padagi Thokpane. Kongjang Asi Blockade Tauraga Warrior Sil Purakpang Amloidaba Oibana Kongjang Loi Singa Wari Sanaduna Atubumatamda Warrior Sil Purang na Bohonari Haina Ukrul Constituency gi MLA Ram Muivana Fongdokre. Wafam Basi Manipur Catholic Youth Organization na Sindanaman Tripukri da Laiba St. Paul's Retreat House Tapang Tokpa Tongan Bahiram Singda Mithoi Mihelaba Catholic Youth Singbu Okpagi Thoram Yawba Lakpada Wathok Asigi Matangda Impact News na Hangbu Wahangda MLA Muivana Haikibane. MLA Muivana Makhata Araduna at Somna Taliba ADC Bill Assembly da Puthu Haikiba Adu Handak Assembly da introduce Tokiba Manipur Hill Area District Council Teruk Suba Amadi Taret Suba Amendment Bill Ani Aduda Yauragadaba Ngaktane. Maruina Handak Puthokiba Bill gi Teruk Suba Amendment Adu Bill Aduda Autonomous District Council Masing Hengat Hanbane.
aduga atopa bill amendment taret aduna khara hena complex oibana assembly na so hill area committee da yengsinaba thadarakle hariba bill ase sembada hill area committee da leiriba MLA singna chingmi singi interest khangna thabak tawgani maramasana leiriba fibam ase adsomna committee ga fauna ba watpadagi ngasigi wathok asila khibani adubu watho asi athuba matamda waroisel puraknaba chief minister N Biren gi meeting makhada mahak amade tribal MLA singna atsum gi mihut singa ngasi unaduna wari sanagani haribo wari sanaba aduda positive oiba anoba khongthang ama soidana lakani haibagi thajaba leire maramasana issue asiga mari lenana makhata na pamdeba thogdok sing thoktanaba mipum khudingmakna hotnaminasi amadi handak tampaki loop mitai lipul kauba amana adim zati dalaiba atsum gi office solon sinba amadi tongan bawa fong kaya fongdokiba adusu makhatana tobiganu madugi mahut chief minister gi meeting makhada lenga asina chingmi tammi amato oina nungsi chana na hingminariba asida mateng pangbiu haiki asomna assembly da table tobiu hane tawre adudi moi apam du tobire natra adoga devolution of power du di muna khangba amachange haina assembly na hill area committee da refer tawre ba adu hill area committee sho ego chingi MLA kuni ego chingi interest the chaloi drone against the interest of the hill people ego chaloi ba ko aduna id hayang ngarang thokiba thotok du di communication gap lebra khali aduna aina appeal to selling body asumbo human appeal tawningi honorable CM equita mapu chel shen hai kare he is open to discussion regarding the devolution of power war on drugs ki manung channa nipan suba IRB nap amasung lilong police yoba kangbu amana Thobal district ki lilong da drug sungpham ama thugai kre drug sungpham adudagi malim gi kaithal da chawrak na lupa crore marfu ni thoirong gi mamal oigadaba brown sugar kg 53 ga gram chatruk marfu manga fagat pangam kre impact news na fangba pauda haukiba ehing nongyai matung pung 12 minute kuntra rom taba matamda lilong police station na konba manung channa lilong chingkham makhada logi wangmada drug sungbagi thabak chathare haibagi akaknaba pau ama phangkhe pau aduda yumpham oiraga nipan suba IRB gi commandant and nimai na luchingba nap amadi lilong police yoba apunba kangbu asana lilong chingkham makhale kai dalaiba imam BV Chahini Fumapan Mapuroi Balai Khidraba MD Salawuddin gi yumda red chathabada irong umangdagi yumkhaibam Mustafa Chahi Taramapan apokpa yumkhaibam Basir Ahmad na Imam BB gi yumda drug sungbagi thabak chatharamba thengna khibani loinana mafam adudagi brown sugar kg 53 ga gram chatro marfu manga yauna drug sungbada sizinaba chemical yauna kolle gas burner cylinder amadi mobile phone na chingba potlam kaya fagat pangamki Paraba yumkhaiba Mustafa ga loinana potlam singadu Lilong police station da makhataba legal action lokhanabagi dama sinakre hairi Panbayaba amana Manipur lengang na state asadagi nisa maru phukna muthatnabagi pandam da chatharakliba war on drugs state Manipur Rifles samadi IRB su drug phaba yabagi ayaba pikhibadagi MR IRB na drug fagatwa asi handaki asina anirak subani Home Guard singi promotion amadi transfer gi matang da policy ama lengak na sembiu haina Manipur Home Guard Employees Welfare Association na lengak ki pukning tingselakli Imphal gi GM Hall da Home Guard Association amadi Welfare Schemes Committee na sindna association asigi members singi da makpai khatpa welfare scheme gi matang da pangthokiba miyam gi mifam da association asigi president Y Mangi na wafamasi fongdokibani Mangina makhatana Home Guard singna thabak toklaba matam amadi thabak tawringeda lekhidaba thokpa matamda kanaba fangadaba lenga ki oiba scheme amata ngasi fawba leithri phibam asidagi association asina employees singi oiba scheme ama hawdokle lenga ki maikedagi hiram asiga mari leinana benefit scheme ama sembinaba haijakhiba leikre loinana Home Guard singbu kanagumba kharana Seasoning Bamongda Seasonaba, transfer Towning Bamongda Toba, Amadi promotion gi oina akaknaba policy ama leitriba asi lengak na sembio haike. Hojik streamline Tonanaba, Mapam Marang Kangdana transfer Pakto Toba officer Karana Natraga, vested interest person Karana Hector Honga Sida Bon Kaupon Kauri Topa Yanaba transfer policy Semba, Hamkabada Ayetpa Ladyba promotion Piba Matamda. Seniority gi leitaba sabsaba leitaba si leihan biu haidna koi no hona jariba
पंदना लेरिबा होम डिपार्टमेंट दा लेरिबा पंबा थबक असुगुंबा स्ट्रीमलाइन अमसुंग ट्रांसफर पॉलिसी असुगुंबा सिंग असिसु ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ना अथुबा मतमदे मियेंग अमा संगबिरगा लोसिनबिरदी वांखै फी साफी लानफी अमदी मोइरांग फी बुलेंगांग ना जीआई टेक तोगदना अखोइगी ओइबा हैंडलूम गी पोटलम सिंग असिगी मपु अखोइना ओइजन बहनखिबा अदुगुमना अतै लेमहौरिबा हैंडलूम गी पोटलम कयासु मखाताना जीआई टेक तौननबा थबक पाइखतली हाइना टेक्सटाइल मिनिस्टर नेमचा किपगेन फोंगदोख्रे मणिपुर लेंगा की हैंडलूम एंड टेक्सटाइल डिपार्टमेंट नसिंदुना सिटी कन्वेंशन सेंटर द पांगथोकपा नेशनल हैंडलूम डे गी थौरमदा वाफम असि फोंगदोखिबने थौरमददा महाकना मखातारदुना मणिपुर की हैंडलूम की पोथोक सिंह असी मालेम की मियाम न पामनरी फिबम असिदगी मणिपुर की हैंडलूम की प्रोडक्ट असी हेना चौखनबा अनौब खोंथांग कया पाइखतले मसिगी मनुंग चन्ना 21 क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम अमदी मेगा हैंडलूम क्लस्टर अमा इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट साननबा सैंक्शन तौख्रे लोइनना मोइरांग दसु क्राफ्ट हैंडलूम विलेज प्रोजेक्ट अमसु पाइखतले प्रोजेक्ट असी मखादा मियोय कयासु थबक पीबा ngamlagani मसिगी मथक्ता स्टेट लेंगांगना हैंडलूम अमदी टेक्सटाइल गी लमदा पद्मश्री अवार्ड फंगलक्लबा मियोय सिंगबुसु सेल गी मतेंग पीनबा खनरी हाइखे थौरमदुदा हैंडलूम गी स्टेट अवार्डी सिंगदसु सेल गी मतेंग पीखि मणिपुर लेंगा के मतम चाना मित्येंग चंगसिनबदगी ngasi chahi humudra manga hena ki hom tharklaba bonglon khulgi pineapple farmer sing haraumino noknhori bonglon khulgi mai pakpa asi atopa ki hom thaba yaba chingi khul singdasu santokpa pamhori hiramasida bhakta taurangbam amadi pi bobogi akhanaba report ama सुचानपुर डिस्ट्रिक्ट की हेंगलेप केंद्र की मनुंग चन्ना लेरिबा बुंगलोन विलेज ngasidi सही हुमद्रा मंगा चुपना मियामना यामना हेन पामनरिबा किहोम किउ वेराइटी थादुना मियामदा फंगनबा ngamlagi matam kya khul asida thajariba किहोम सिंग asi योनफम लेतबा अमदी लेंगा की ओइबा मतिंग फंगदबना अवाबा खुदोंग चादबा कयामा मायोंग लाकी अदुबु हौजिक लेरिबा लेंगा असिगी मेंग मखादा खुल असिदा लेरिबा किहोम थाबा लौमी सिंगना मैखोइना पुथोकलेबा पोलम सिंग मतम चाना अमदी अपाम ममंदा योंदुना सेंथोक लेबा लौमी अमा ओइबा ngamle बुंगलोन खुंदा लेबा पाइनएप्पल फार्मर थेंगसा गांगते सही निफुमाथोय मपुरोइबगी ममिंग चुंगबोय गांगतेना महाकी लौफम एकर तरुक रोमदा क्यू वेराइटी किहोम थादुना मसा मरोमदोम लेपचबा ngamba लौमी अमा ओइबा ngambada natana मसा सिंगदा अफाबा पुंसी रोल अमा पीबा ngamlagli अखोइना पिकलिंगे गी मतमदा इमा इपा खोइना तौरंब थबक सिंगदुदी यामना वन होनरंबनी किहोमसे मी अमा अनि खक्तने हिकपसिदी खजि खक्तने लंबी सु नुंगाइरमदेबा गाड़ी सु चंगमदेबनेबा खोंगना चललगा मोइरांग बाजार गुंबदा योनबा अदु योन होदेबा अमुनबा अपतपा मयाम लेरमेबा हुजिकती मोमा सिंगसिना मोइना प्रॉब्लम सॉल्व तौबिरे हाइबदी असंगबा ओइनासु लौबिरे अमुनबा ओइनासु लौबिरे एफपीसी सु लिंखथनबनिना एफपीसी गी थ्रुदसु बल्क दा लौबिरे अखोइनासु सप्लाई तौरे वेहिकल सु पीबिरे पाइनएप्पल फार्मिंग तौबा सिदना इमुंग सिबुदी होय फजना येंसिन बंगमबनी गवर्नमेंट थबक फंगदबा मीनासु हाना लेरंबा इमाय पासिंग दुना मचा सिंग फजना सिम सेमगा ऑफिसर फाव ओहनबा सुमयम यावरबनी थेंगसा गांगतेना हाय ममांगदा युंगी अहल सिंगना लोफम सिंग असिदा किहोम थाबा मतमदा लंबी गी ओइबा खुदोंग चादबा अमदी कैथेल लेतबना किहोम कयामा लेमना पीबा याबा ममलदा थादोकपा नत्रगा कयामना लबुक्ता पत्तुना मंगलमी अदुबु हॉर्टिकल्चर एंड सोइल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट की मखादा मोमाना मतम चाना येंसिन बीबदगी महाक यावना खुल असिदा लेरिबा लौमीसिंग ngasidi मसा मरोमदोम लेपचबा ngamle खुल असिदा पुथोकलिबा ऑर्गेनिक ओइबा किहोम दुबई यावना तोंगान तोंगान बा मफम सिंगदा एक्सपोर्ट तौबा ngamle महाकी ओइना सीजन अमदा लेबर चार्जेस यावरगा लुपा लाख अमा मखाई थादबदा लुपा लाख मरी खोंगटपा ngami खरा वाबा थबक ओइरगसु किहोम फार्म तौबा असिना सेंथोक लेबा सिनफम अमदी ओइरी सिंगी मफम सिंगदा आइन यादब मोंगदा पोपी थादुना मिचेन ओइगदब सरू किहोम थारगा हेन सेंथोक लेबा अमदी मियामना इकाई खुमनबा पुनसिरोल लमा लेनबा याय हाइना थेंगसा गांगतेना थमलगि
mathona phataba mi ngadi pak ngamdabani yam nungaina phamge nungaina lege dugo paisa du su phangge egi pineapple farm du su phajar sunu haibagi wakhandi sida applicable oide pineapple farming toba haibase farmer ama oina chawthok janangai ni maramdi masigi pineapple si phong na bazar da su yonba yaba pot ne bako kani gumba popi gumba na teba police na su koi tan tanade lockdown manung da pineapple yonbagi chatpa kanda mi atopa singsildi chapa yade na police na koi tan tanaram bane ba akoi kihom yonba mi singdi kana na su khambi de adu kimatik pineapple farmer oiba ekoi se yamna chawthok chabani Thengsa gangtina makha taraduna bunglon khulgi kihom thariba mafam sing asi matam yamna sang kihom tharakpa sina maram oiraga lafong kya lehau mangsilakpagi awab khudung sadaba ma lawmi singna thengnaba hore lawfam sing asi rejuvenate tongnabagi matangda lambi ma mari leinaba authority na takpi regadi yamna hena nungaiba ma lawmi singi oigani masigi mathakta bunglon khul asida cold storage ma thambiragadi khul asida puthokliba kihom sing asi off season da yonduna henba senpham ama phangmang khul asida processing unit ama momana thambigini haiba wafam ama leiri masima yamna puning thoganingai ni thengcha gangtina makha taraduna bunglon khulga thangnariba kihom thaba yaba chingi khul haibadi es nambil mosang kohom khoirentang es lamphai amadi ningthi chingna chingba khulsing asida momana miing changbiduna kihom cultivation asi encourage tobiu kariyumba khulsing asida kihom thaba hauragadi maikai asomdagi masing yamna kiu variety gi kihom putoktuna mapan state asigi kihum export tobugi chang hingatkani loinena maikai songi lomi singi senmilon yamna hena phagat pangnongani haina thengsa gangten thamlagdi 75 years hanjin na farm tawrak pase masida leibak se su hinna kari phanangai aduga financial assistance gumba si sumoina mating pangbi bangamagadi masi pame aduga ekhoi gi area manung da leiba khun khara leiri mohoi mayam sida su sigumba pineapple farming se toba yana na bagi damakta facility gumba pibiragadi ekhoi gi kihom gi charsi bunglon khosabung dagi leiba ki home charging sisu moina moma singna lobiraga pineapple farming tawdeba mi singda supply tawraga di loina compact khoi gi area sida chuchanpur da ayam base pineapple farming tawba oraga di hinna export tawba da su ya nungai grani madugi lambi do simbiraga di hinna harawgani haibase ani hot honorabadi nongman traga nomadi sungsoi soidana mai pakani haiba asi pineapple farmers thengsa gangti gi punsirol sina mayek singna tari singi mafam singda popi thaduna arunba punsirol ma leibagi mahutta singi mafam singda ki hom thaduna thengcha gangti gumna hena phaba mari mahau thopa punsirol ma leiba yai haibasini camera person pibo ina pawdum jariba bakta tarambam bunglon matang size break ama logzage break ki matung damali mamadi india gi lady covid-19 case ki update ki pau amadi manipur amasung malim ge tongan bi pau sing puduna laksage impact news sumit yeng ta 3510 da contact to view natraga office ta laktuna akup marol khangbiu lana thauram Presto Personalized Wonders Imphal da nauna hangdok jare hairiba sida personalized gifts, corporate gifts, awards and mementos, home decor, office rubber stamp na chingba potlam sing mafam asida phangbigani ngasi maglangsing birau Tilak Ras Enterprises Presto Thangal Bazar near Kasturi Chowk Imphal. Contact number 0385-244-9025 natraga 98621-00456. Ma'am, amkahana taram nokchari. Bulletin asigi makhata ba pau miyam de pizari. India da hoki papung kunmari da COVID ki positive case lising taranipan ga chatret kuntranipan hingalake. Hausi active case lak ama lising kuntramari ga chamapan kuntra humdoi lady. Hauki papung kunmari da COVID tagi miyoi nifu lekide amadi miyoi lising taranipan ga changa yankai nipan na layeng badagi fagalaktuna discharge tauke. Hausileba asada COVID tagi lekidabagi apun bamasing lak manga lising kuntaru ka chatro marfu mapan sure amadi apun ba discharge tauki bamasing na crore mari lak kuntra mari lising marfu mari hele. Housing India da apun ba COVID ki masing crore mari lak nifu mathoi lising nifu manga hele. Nakalamuramda malim geno COVID ke apun ba case masing crore yankai nipan lak magdramathoi lising kun hele malim gi oina COVID tegi lekidaba masing lak humphumari lising kontra manga hele amadi malim gi oina leina asidagi fagalaktuna discharge tauki ba masing na crore yankai taru lak ani lising kun mathoi hele.
National Democratic Alliance NDA gi mirep oikiba Jagdeep Dhankar bu leibak asigi taramari suba Vice President oina khankre ngarang Parliament ki House animakta chathakiba leibak asigi Vice President khanbagi mikhal aduda NDA gi mirep oikiba Jagdeep Dhankar na vote masing Chamnga Kunipan Funkibaga Luina opposition gi mirep oikibi Margaret Alvana Subnagi vote masing Chama Marfuni Thoi Funki mikhal aduda Jagdeep Dhankar na chada Humdrani Thoi Dasmik Nipan gi chang da vote fangbangam kibaga luina haukiba Vice Presidential Election tarukta margin yamna wangna mai pak pangam go oike Jagdeep Dhankar lakliba August Taramathoi Sagolsen Numita Lebasi Vice President oina office paiba amadi aron bangak pagi wasak laugani luina na hause Lebasi Vice President gi bhampuriba M Venkana Naidu gi matamna August tarada loigadabani Jagdeep Dhankar na leba asigi Vice President ki fam pubata natana Rajya Sabha gi ex officio chairman oina thau pugani Jagdeep Dhankar na leba asigi anowa Vice President oina fam purakpada leba asigi President Draupadi Murmu Vice President M Venkaya Naidu Prime Minister Narendra Modi Union Minister Singh amadi luchingba kayana harau tayamba phongdok pagaloina na thagatpa phongdok nakhi Andhra Pradesh ki Sri Harikota dagi ngasi ISRO na Azadi Sat launch tobada Inspector General Assam Rifles IGAR South ki makhada Assam Rifles Kethel Manbi Battalion gi ARPS Kethel Manbi gi mahiroi singsu sarukyakre ARPS Kethel Manbi gi mahiroi tarana Azadi Sat launch tobada saruk yanabagi damak ngarang Imphal thadokibani Weavers Service Center Imphal na susindr Nipan Lak Suba National Handloom Day Palan mapung phana pangthokre Ministry of Textiles ki makhada Porompat hangliba Service Center asigi complex pangthokiba thoram adada Pehchan Card Yarn Passbook Handloom Mark Certificate Samarth Training Certificate amadi Mudra Loan gi senfam sing yenthokuna phisaroi kaya gi pukning thogatke Thoromadugi manung chanai iong ki pothok puthokliba innovator amadi lam asida mai paklaba national awardee singbu okibaga loinana lam asida matau karamna khongdarakhi amadi kamdongna mai pakhi haibagi matangda wafam kaya thamki ngasigi thoromadda Khetrigau MLA Sheikh Nurul Hassan amadi Weavers Service Center Imphal gi Deputy Director Aishke Barosu sarukyaki Sagolban SC ki manung channa pauna Kaithel gi akoi bada ladiba footpath sing nauna tiles thaduna matam gachuna bomong da semgat sagat lagani haina ACS gi MLA RK Imona thazaba pikre Kokhlong Development Committee na sendra term ahumlak thangna na mai paklaklaba MLA RK Imobu taram na okpagi thoram da wafam asi phongdokhibane Kokhlong da pangthokiba thoram aduda MLA Imona Imphal City gi maroi ba Kaithel ama oiriba Pauna Kaithel gi lambi sing sembagi thabak asi nongju tha loibaga mapung phana chatharagani lakadoriba chahi ani ahum asigi manungda Pauna Kaithel bo awon ba Kaithel ama purangnaba honagani haina mahakna phongdokhe Nakalamaramda Center amadi state lenga ki makhada paikhatliba yaifa thorang sing miyam da mapung phana yohannabagi pandamda ACSC gi oina hogdogliba go to leikai campaign asigi kanaba sing miyam na lobiyu haina pauzenke Thoromaduga Mari Lenana Kaithel asigi ihan hanba public toilet amaso MLA asina Kokhlong da hangdoktuna miyam da khudol tamki Drain se loina mag yadre haidana akoi yam kanna paikhatli asigi hek changbam dagina corporation की machine याव नसु सेंगे मददगी अदु दनतना मैनुअली ये मेन जो है हमें ये ड्रेन क्लीन करना पड़ता है फिर से तोड़ना पड़ता है तोड़ने के बजाय कवर लगाएंगे जहां जरूरत पड़ेगा बाकी जगह पे टाइल्स लगा देंगे नुंगदांग द चटपद खोटपद तुशन ब खोटप यावदनबा अदगी फजबगी केनोसु ब्यूटिफिकेशन की प्रोग्राम दसु यावनबा सी अपग्रेड लोइनम हंदकी प्रोग्राम द खोइन लोइ हापकनी मनिंग थंग साइड से मसी वन वे ओहनबियोना मसी मयाम की नुंगाइना बाहायगद्रा थबक थरम तौबदा लैरिबा केंद्र सिगी थबक थरमदा मयाम अमत ओइना कोइ चंगजमिनसी Institute of Development Studies Manipur amadi All India Panchayat Parishad Delhi ani na khutsamnaduna Sindhuna Panchayat and Rural Transformation gi matangda Panchayat Convention pangthokre
BT Rotalaiba All Assembly Secretariat Building की Conference Hall द पांगथोकिबा Convention अदुदा Retired IAS के राधा कुमार, इम्फाल वेस्ट के अध्यक्ष RK तरुणी, इम्फाल ईस्ट के अध्यक्ष P बिमोला, थौबाल के अध्यक्ष हसीना बेगम, जिरीबाम के अध्यक्ष KH जानकी, अमदी Institute of Development Studies के चेयरपर्सन प्रोफेसर एन मोहेंद्र याउना मियोय कयाना सरुक्याखे थौरमदुगा मरी लेनना के राधा कुमारना खुंगंगी लम चौखटपदा थवाई याउदबा मियोय अमता खुंगंगी चौखट थौरांगी थबक्ता याउसनबा मतमदा अरेंबा ओइगनी गुजरात तमिलनाडु अमदी कर्नाटका गुंबा स्टेट सिंगदा पंचायती राज इंस्टीट्यूट सिंग असि यामने हेना मपुंग फाना लेरे स्टेट असि की पंचायती राज इंस्टीट्यूट का मरी लेनबा ऑफिशियल अमदी स्टाफ सिंगना स्टेट सिंग असदा तौरिबा खुंगंगी चौखट थौरांगी ओइबा थबक थौरम सिंग येंगसिनबा अमदी तमसिनबा मतम ओइरे स्टेट असिदा खुंगंगा मरी लेनबा थबक चौखट थौरांगी थबक थौरम सिंगदा अरानबा कया तौबा वाथो कया लाक्लिबा असि उरुबा तारुबा मतमदा यामना हेना इकाइबा अमा फावी हाइखि रानाहान खबरदा विजिलेंस की मयाम फाय है तो जो कार्ड मैनिपुलेट तवे है मी असि भाबसलमी सी भरे इलेक्टेड मेंबर ने फारिखि मदुगुम बदुनि आइना ngसाइगी रूरल डेवलपमेंट नुसिदबा ट्रांसफॉर्मेशन पामदब मीदु चंगी है मदुगुम मीदु हे चंगी गई पंचायत की रूरल ट्रांसफॉर्मेशन जी लापै वा लेते रूरल डेवलपमेंट दा रूरल ट्रांसफॉर्मेशन दा करम मी चंग कदगे रूरल ट्रांसफॉर्मेशन पाम मी चंग तरगदी रूरल ट्रांसफॉर्मेशन आइसि सोय ओइरोय रूरल ट्रांसफॉर्मेशन पाम ओइदो मीदा भोट पिरोय दोबने मोइदु काहलगा ngसाइगी कइनोसि पुरकपै यारोय हारिबा रूरल ट्रांसफॉर्मेशन ऐसी करीनो रूरल एरिया सी नुसीबा मी मदु खल्लगा थबक सी तोरा कांदा ngसाइगी पोट सी थुलकनी मिरेब खदिबंगना अमदी मिरेब अदुगी वर्कर ओइरिबा सिंगना मिखलनी हाइदुना फागुन हुनादुना वा ngangbagi चटनबी थादोक्लसी हाइना तरुक सिबा पंचायत मिखलदा कायरंग खुमिदो जिला परिषद मिरेब ओइना थोकलिबा चेसाबम नूरजमान एलाइस डेनीना फोंदोरकली पंचायत मिखलसिगा मरी लेनना मिरेब ओइरिबा चेसाबम नूरजमान गी मैनेजमेंट कमिटी ना सिंधुना ngarang अथेंगबदा इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के खुमिदोक सोरोक मपाल दा पांगथोखिबा वर्कर्स मित दा वाफम असि फोंदोखिबने नूरजमान मखाताना मिखल मतमदा मिरेब ओइरबसु वर्कर ओइरबसु कदाय फाउबा अचुंबा ngangi ओइदबा ngangi अमदि कदाय फाउबा मियामगी थबक तवी हाइबसि मियामने हेना खंगबनी हाइखि इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट यूनाइटेड क्लब्स ऑर्गेनाइजेशन सिंधुनंगसी टॉप खोंगनांगखोंग अमदी कोंगपाल कोंखाम लेकाइदा लेबा हुई चनीदा एंटी रेबीज वैक्सीन काथोक्रे हारिबा वैक्सीनेशन प्रोग्राम असि अमुको गी मिटियंग मखादा वेटरिनरी डिपार्टमेंट को खुदसमनदुना पांगथोकपनी हाइरि लोइनाना कैबी खुलेमदना यंग लर्नर्स लाइब्रेरी गा खुदसमनदुना उचरा पांबी चनी हुमफुत तरेट रोम थाखरे हाइना इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट यूनाइटेड क्लब्स ऑर्गेनाइजेशन अथादुरप चेरोलमना हाइरि कुनिथोई सुबह कॉमनवेल्थ गेम्स मेडल लौरख्रबी साइखो मीराबाई चनु अमदी बिंद्यारानी सोरोखाइबम अनिबु तरामना ओख्रे ngasi bir Tikendrajit International Airport pangthokiba taramna okchobagi achamba thoram aduda Manipur Olympic Association amadi Khomanlampak Sports Complex talaiba Sai Sports Training Center gi masak narba miyoi kaya ga loinana lamdam asigi sanababu pamjaba miyoi kayana sarukyakhe chaliba chahi asigi July 19 dagi hayeng fawba chathagadaba Commonwealth Games asida nupi gi weightlifting masana da kg nifumapan gi kanglupta snatch ta kg marfunipan amadi clean and jerk ta kg चामत तरा हुमदोय पुन्ना केजी चनीगा अमा थांगतुना गोल्ड मेडल लोबंगम लखिबी लमलाई एसी की मनुंग चनबा नोंगपोक कक्चिंगदगी एस कृति अमसुंग एस टोम्बी लेमा अनिगी मचानुपी साइखो मीराबाई चनुबु तरामना ओखे आहान बोयना 2014 दा ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स ट सरुक यादना सिल्वर मेडल अमा 2016 दा रियो समा ओलंपिक ट सरुक याखिबी सानारोय असना 2018 दा पांगथोखिबा गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स ट गोल्ड मेडल अमा 2021 दा टोक्यो दा पांगथोखिबा समर ओलंपिक्स गेम्स ट सिल्वर अमगा लोइनना चही असदा यूनाइटेड किंगडम गे बर्मिंघम दा चथरिबा कॉमनवेल्थ गेम्स असिदसु गोल्ड मेडल अमा लौबंगम लखिबी साइखो मीराबाई चनुना तुंगदा लाकदबा एशियन गेम्स समदी पेरिस समर ओलंपिक्स ट गोल्ड मेडल अममम लौबंगम ननबा अहेनबा ट्रेनिंग कया तौबा हौरगनी हाइना ngasiगी taramna okchabagi thoram aduda wafam asi thamki Gracias.
हंतकी अगोंद हेन नुंगाइबा अमा पोए हाइदि आदसो अइना कम्पिटिशन तौबा मतमदा अखोई ऑडियंस इंडियन यामना लाकबा हाइतारेको बर्मिंगम सिदे इंडियन याम लay अदुना मोइना खोइदा चीयर अप याम तौवे लोइनमक टीवी दसु उरमगनी ना खले हाइदि यामना सपोर्ट पी फंगे अखोइदा अदुना याम नुंगाइबम सु पोकी अदुगा आई परफॉर्मेंस सु आई फजना दुम तौवे ना खले आइना हान 2018 दा आइना इसागी रेकॉर्ड अदु तौजगी अदु हंतकी सु आइना इसागी रेकॉर्ड दु थुगारगा आइगे रेकॉर्ड हाना 48 kg दा ओइबने दो हुजिना 49 kg सिदा इसागी रेकॉर्ड अदुम तौरे अपुनबा फिटनेस सेंटर गे मापन सुबह स्टेट लेवल ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज लिसिंगनी कुनिथोय पांगथोकलागनी हाइरि चेंज योर बॉडी विदिन 3 months फॉर अ बेटर हेल्दी सोसाइटी हाइबथम द पांगथोकदरिबा ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज असिदा याउनिंगबा मियोय सिंगना चाही असिगे सेप्टेम्बर 5 फावबदा फॉर्म थाजनबा यागनी हाइरि चैलेंज असिगी अहानबा अमसुंग फाइनल स्क्रीनिंग सेप्टेम्बर 13 अमसुंग डिसेंबर 13 दा मथंग सिना अपुनबा फिटनेस सेंटर नगामपालदा अयुकी पुंग मापनदगी नुमित्युंगबा मतुंग पुंग अमा फावबा पांगथोकनी चैलेंज असिगी मेगा इवेंट ना डिसेंबर 13 ता पांगथोकनी हाइरि नुपा अमसुंग नुपीगी कैटेगरी अनि थोकना पांगथोकदरिबा चैलेंज असिदा अहानबा पोजीशन ताबा मियोयदा लुपा लाख अमा अनिसुबा पोजीशन दा लुपा लिसिंग यांखै अहुमसुबा पोजीशन दा लुपा लिसिंग कुंट्रा यावना तोंगान तोंगानबा मना कयासु पीगदौरी हिरामसिगी मतंगदा नगामपालदा लेबा फिटनेस सेंटर असदा पाउमी सिंगा उनबदा फिटनेस सेंटर असगी मैनेजिंग डायरेक्टर यमनाम हेमलेटना अपुनबा फिटनेस सेंटर ना मसामो फन लेबा मणिपुर खुनाई अमा ओइहनबगी पांदमदा चही खुदिंगी पांगथोकपा चैलेंज असदा मियामना सरुक याबियु हाइना अपील तौरक्ली मणिपुर जी पिक्चर गसु लेना सुना नाबा स्टेट अमनि मिसिंग यामदरगसु अदुना खजितंग कोइगी मकोइ मैम से मसामु फना तिजंग काजंग दना मसा फिट ओइना लेनंग तखना अदुमना सिंजबा ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज नी मसी स्टेट लेवल सिनबसी मसी इंडिया दा कोइ इहान हनबनी मसा याम नोइबा ओवरवेट ओइबा अदुगा मसा यामना पाबा मीदगी मागी बेमाई मागी आइडियल वेट लाप ngamnabung तखना सिंजबा अदुमनबा कॉम्पिटिशन नी कोइ मयामना सपोर्ट तौबिदना कॉम्पिटिशन सिबु मपुंग फानबि हाइदना आई हाइजरी अरब द बुलेटिन असगी हेडलाइन समूह नामयाम द थमजरी सोशल मीडिया द कम्युनल ओइरकु याबा वायरल वीडियो सिंग थागत पथिंगनबा मणिपुर लेंगांगना मोबाइल डाटा सर्विस नुमित मंगानी थिंगजिनख्रे बिष्णुपुर अमदी चुराचानपुर डिस्ट्रिक्ट सीआरपीसी चामनी फुमरी गी अथिंग बथंख्रे निपान सुबा आईआरबी नाब अमसुंग लिलोंग पुलिस यावबा कांगू अमना थौबाल डिस्ट्रिक्ट की लिलोंग द ड्रग सुंथम अमा थुगाइख्रे मालेमगी कैथल दुलुपा क्रोर मरफु निथोय रोंगी ममल ओइददबा ब्राउन सुगर केजी यांkai मरीगा ग्राम चाथुक मरफु मंगा फागत पंगमख्रे मणिपुर द सुंगसी नेशनल हैंडलूम डे की थौरम पांगथोख्रे मणिपुर की हैंडलूम की पोटलम कयासु मखाताना जीआई टेक तौनबा थबक पाइखतली हाइना टेक्सटाइल मिनिस्टर नेमचा किवगेना फोंगदोख्रे इंडिया दहोगी पुपुंग कुनमरी द कोविड की पॉजिटिव केस लिसिंग 93,400 कुंट्रानिपान हेंगलके हौजिक एक्टिव केस लाख अमा लिसिंग कुंट्रामरी गचमापन कुंट्रा हुंदोय लेरी अमसोंग कुनिथोय सुबह कॉमनवेल्थ गेम्स ट मेडल लौरख्रबी साइखोम मीराबाई चनु अमदी बिंद्यारानी सोरोखाइबम ngasi bir tiken visit international airport ta miyamna harau tayamna okre Madang Sajra Bulletin na silotion jare, Manipur amasung malungi tongan-tongan mafam sing da thogli bay pausing gidama, Impact News sumit yang taduna lebyo. Lana Thauram, Maliam Taibang Pan Asida Aikoi Kwaiki Irakta Tinviramba, Gandhi Naurem Cha Eles Re Batina, Mahakinushi Jaraba, Imung Manung Shagai Nate, Maruk Mapang Kwai Pum Namakutadok Lamlaga, How Kiba August Amada, Mapugi Laikol that Lairang Lainam Oinatin Kre, August Mangada Mangani Lehuntam Jaraga, Lakliba August Taramatoi, Tawan Gitara Marini Panba, Sagol Sel Numita, Lana Thauram Tokle, Thauram